Ngibingelele kuwe mlaleli, ngiyathemba ukuthi uyaphila-ke. Mina ngizocela kuwe-ke laphana-ke ukuthi-ke uma ngabe usamusha kuleli khasi-ke leli-ke wenze okulungile-ke laphana-ke ucindezele-ke ibhathini u-subscribe ungixhase-ke laphana-ke khona uzokwazi ukuthi-ke uy'thole zonke-ke iy'ndaba-ke ezintsha-ke nje engizolokhu ngilethela zona-ke kulo-ke leli khasi-ke leli-ke kusukela-ke manje-ke. So ngokwenza-ke njena-ke lapho ukuthi-ke ucindezele-ke ibhathini u-subscribe njengamanje-ke. Udaba kulethele lona namhlanje sekuvele-ke umlisa-ke laphana-ke waveza-ke itulo-ke abafuna-ke ukunqoba ngalo-ke uJacob Zuma-ke laphana-ke wachaza impela-ke waveza okuningi-ke laphana-ke kodwa-ke angifuni-ke mina ukuthi-ke wezwa ngami phela nje into enza nje ngizodlala-ke le video lena-ke uzizwele wena-ke. Usicela laphana ukuthi masizwile-ke le video nje ungene kuma-comment section-ke ufishe umbono wakho-ke ngalo-ke lolu daba-ke lolu ukuthi wena-ke ucabanga ini, ngabe uyavumelana yini-ke naye-ke laphana-ke msicinza nebhathini nje usubscribe nje akubizi imali kumahhala nje ukhishwa nesenti-ke elimnyama-ke leli-ke. Nayo-ke le video-ke awuyithokozele. Into nje laba abayifunayo nabayithandazelayo ukuthi chitheke igazi silwe thina sisizwe simnyama, silwe sodwa sibulalane, bese belobe bekhuluma ngo-spirit of honey, bebe nakhona nje besenza iphukuphuku engani masike salwa manje bazophinde beblame ubaba uMsholozi bethi uye umphehli wodweshu ukuze begcine bemnqobile ngoba vela akahambisani nayo le ngxushunqusha abayenzayo nalokudayisa abakwenzayo. Ngiyafisa mina thina abantu abamnyama singalichithi nje igazi, singakhombani ngebhamu, singadubulani, kodwa kube nendlela ezoliwa ngayo lento kungazange kuze kuliwe, kungazange kuze kubulawane, kungazange kuze kulutho ngoba sebeyazi uma basicukuluza thina sijahele ukulutha, sijahele ukuthi silwe sibulalana, sijahele ukuthi nje sibanga umsindo. Ngiyafisa ukuthi singawubanga umsindo, singalwi sodwa kepha silwe nabo ngendlela futhi obuchule nokuhlakanipha mayekhona. Yazi mhlawumbe ubaba uMsholozi basayicubungula indlela esingalwa ngayo, kepha basinike silwe ngoba siyafuna ukulwa, kodwa sifuna ukulwa sodwa sabantu abamnyama. Chitheke igazi, kufa ingane zabantu, kufa abantu abanganacala. Bengifisa nje ukuthi kulokhu nje singakwenzi lokho akwenzeke ekuqaleni before 1994 or after 1994 la maqembu abantu abamnyama ayibulalenisa kwezinja, ngoba thina abantu abamnyama asikwenzi ukuthi masilwa sivele siqonde nje laba abanye bebala singalwe sodwa, sivele silwe sodwa ke manje. Uyabona, sibulalane thina kuphela abantu emahostel kuhlala abantu abamnyama, kuphela abantu kumalokishini kuhlala abantu abamnyama. Ngeke siuzwe kuthiwa abantu abamnyama bahlasela abelungu, cha, silwa sodwa. Asingayenzi-ke leyo kulwa, asilwe ngengqondo size siwine ngoba ekugcineni yithi esivotayo. Uma ikhona indlela asilwe ngayo, hayi le yeyibhamu, cha. Ake singachithani igazi kulokho.